Saudara, kini saatnya saya Imron Fadila bersama Anda dengan sejumlah informasi mancanegara. Informasi pertama, pasukan Israel terus menyerang wilayah Lebanon Selatan. Serangan ditujukan ke sejumlah lokasi Hizbullah. Korban tewas mencapai 569 jiwa. Serangan udara dilakukan Israel ke wilayah Lebanon pada Selasa malam. Militer Israel menargetkan sejumlah lokasi Hizbullah, termasuk fasilitas penyimpanan senjata yang memicu ledakan. Sementara itu, militer Israel menyebut telah mengidentifikasi serangan yang ditujukan ke wilayah Tel Aviv oleh Lebanon pada Rabu pagi. Militer Israel mencegat rudal yang diluncurkan Lebanon ke Israel Tengah pada Rabu pagi. Ini merupakan salah satu rudal yang menembus Israel dari Lebanon, meskipun wilayah tersebut sering diserang oleh rudal yang diluncurkan dari Gaza pada awal perang. Ketegangan antara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah, terus meningkat selama 11 bulan terakhir. Hizbullah menyebut serangan Israel ke sebuah rumah keluarga pejuang Hizbullah sebagai agresi terang-terangan. Serangan udara Israel ini menewaskan 6 anggota keluarga anggota Hizbullah yang sudah terbunuh sebelumnya, termasuk 2 anaknya yang masih kecil dan 4 orang perempuan. Rumah ini menjadi lokasi pengungsian warga yang menjauh dari garis perbatasan. 10 orang diketahui masih tertimbun di reruntuhan dan 10 orang lainnya telah diselamatkan. من العدو الصهيوني اللي صار اليوم على بلدة معيصر هو اعتداء على عائلة وبيت الشهيد علي عمر. الهدف منه تكرار عمليات غزة. أي شهيد بغزة بعد النيل منه إن كان بالميدان أو بمحاولة اغتيال بيرجع بيتم اغتيال عائلته بالكامل. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut akan melakukan berbagai cara untuk memulangkan warganya dari perbatasan Israel-Lebanon. את כל מה שאנחנו עושים, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. אנחנו מנחיתים על חיזבאללה מכות שהוא לא דמיין. אנחנו עושים זאת בעוצמה, אנחנו עושים זאת בתחבולה. דבר אחד אני מבטיח לכם, אנחנו לא ננוח עד שהם יחזרו הביתה.